All right. Whaftai te langi whanta to mofo nea fiafi. Whaio na mofo sina nai minute tato te whaasoa ia I fo ima. Nei lava le sona mo ne fo ia vai aso. O le sona le vai aso o lo maua tato tusi le sona le o le sau e muli mai a te au. Ia o le whaola le whape mai sau e muli mai a te au. O lo maua na ele mata upa vai ma fe ngai lua fa be fo ile Joseph Samita tala fa solpito mua lua sulfitu e o leono suma lima ile manatu o lo vai ile le sona le fa pe mai le sona le au le talo le sona fa pe mai o le ali liu atu loto fa nau yo la to tama lo mo na ta fa van fe ngai e lua lon fai up mua mare o le nei lava fosfaitau o le fosfaitau nei e winga I le perfecta tau ua fo ima ma tau tia lono fo tua e swafa ya elia o lo fa pe mal fai mua fa auta o te fa ali atu ya te o tou le pristua e lia le perfecta a o le I o mai le aso tele male mtautia o le li ya o le nano fa matoamba talia tu le fas faitauna ya ai o le tau o le sona o lo fai mai o le ase au ngā ya o e mau e te langona ma e sue I le nei lawa fa matalanga e o mele taimia e li wai loto o whanau I tama I lau wa vai ai tina o la sau vai ai sau lau fa wingana lau le mele e winga lau ai ia te oia ai lo manatu ma lo maho fau ya tātou wa ia o malama ia o ongatala lei ele tātou ola mai au tātou ia Samoa ma tua ele mawhai e tātou whanauna na tali se upo tātou mātua tātou ta mapo tina aina ua liu mai tono le kalesia e ele o onga lea e whai ele kalesia whapea e te tau o na talatana noa mātua whanau tusa e whasoai e te tau I mātua o na whaalongo po le hase upu mai I lau whanau e tau fo I whanau na whaalongo I mātua I se upu po se o inga po se apopo inga mātua ia ulai lo mafofau iai e le ola mai sa mo le whainga tai o le awala na wai tu sape e te ilo se sel me le whamaila matua ia oi e te alwa I whai uno lo sta e te ngafu ina ilo se po le ale me e te ilo e te le mna oi e whaatau nua ono lo e o whaatasi le awha ia lo stai ma le fefe ai ata aina o saula e tono le kalesia ma ua o ina o le tā ua la ia au o le o la whanau I me tau na o la I la tau wa matutua la tau ma ua ai mai ua pe ua ese le mele o kau whaia le o tau whaia na whape mai lo leo sese o la whanau ia au mam e au e whaia o le mea ngai sese that's not how you taught us e leo se mea nga o mai e o rua ma kou o le sila kai mi because of your pride o lo wha maulunga ma lo whapea o lo kiuke o makua ke au lo whanga ngai I kai lea ai kei lo o lai wha mangaku mai e lo whanga ia oe la o onga sa e whaia ia la kou lo winga o lai e mako kwa ala la lo ke wha alongo I malako kausia ngau ke mawhawhawa e ala whape e whailele I au ongar kusipa ia mai o ka mai kusa maongala ma kuele koe ke ese ai ma kuala a whekau kala ngofa a pepe o kakara ngonga le I maraka whangau
e pea ka kuwa koe le o kea mai lae, a lae kupu ai ka koe loa ile, o la whaalongo mai, so o la e whapengala o mākua e whangau mākua, e kukosa ka ko uma ka ko whaso ai, Mānei e tere hoi si au lau whina ngalo. Ile tupu le e lia, o lo maua le ile mua le tupu, mua le tupu tuspa ia, tono le whainga tuai. E loana whai upu e se furu fitu, se furu valu sulu iwa e o lawa le, o le tala le, o se tala mana malama, o ina le, te tala mai e lia, le maa losi al fatu tua na ia, ma le mea fo ina vai e lina tina e na utoi ola mailana, soi fu mailana tama, sama liu. O le mele taunta tu mamla mai, leo ngā leo le mena whai e lia le taimina, ina o whai maila al tusi, e toi e sau e lia, mai, e sau e lia li liu o tātou loto I o tātou ma tama. So e, whapea ngāla, tō winga pe au whakaua, ngā koe wa ai loa le kamale long ki ngā, wa, koe a lofa long ki ngā ngā wola mai wa ai ei ma al whatuatua e lia. Ia o seo whangau lea, Salaia, Sister Thomas, ia ma Sister Milfoy. O lea said wa I loa, what did you think? Is there anything that good for you in that scripture we read? Even even you know it's in Malachi 4, o lo tono Malachi 4. Ia tu singa nei. E ma fai fa so mai. Ia ma fa so ma foi so manatu ile talaanga o soifuanga po le tala fa solpito o le perfecta nei o se samita So, ese lugar. What is ngai su nga vai ese mea o ngama. Okay, Nika? Olaya I makai. think I'm reading, but I think it's just how Joseph Smith. I'm just gonna talk about what I read, Kau kala mai. but okay. Well, now, What's the facility again? well, what do you think? What do you did think you about what learn you and read? what did What you I study read? for? When you read this. I learned about like how it all started, basically Joseph Smith and how he was seen by Moroni, and he had work to do. How Moroni told him he had work to do and stuff like that, and yeah. Okay. Well, really? That's all. We on Sunday we had a lesson by Sister Eckrite about the talk Seek Christ in Every Thought. Talk by Elder Ulysses Soares, and something that he quoted was to treasure up in your hearts and let the solemnities of the eternities rest in your mind. Something along the lines of that, where it's your heart and your mind have to work together, and in regards to this, since that was so recent, it's just one of those thoughts that I have in my mind whenever you read about the coming of Elijah and how they're supposed to plant these things in the hearts of the children, so that their hearts can turn to their fathers. It's like, I don't know, it just makes me feel like one thing that within this gospel that they want to teach us is that families are forever, and that's one of the truths of the gospel of Jesus Christ that you should treasure up in your heart and work towards. And so Brother Roifi over here was telling stories about kind of family history and the importance of it. And so thinking about that, it's the whole faith without works is you gotta, if you're gonna treasure up this idea or this truth
that families can be together forever, and you're working to understand where you come from, your lineage, your family history. I believe that the reason why they ask us to do that is to become that eternal family, because Heavenly Father essentially wants us to live back with Him because we are His children, literally. Bye. Okay. But it's true. Mele for my wa ele lo makulanga bak mo lenga ba kwa la personal feeling of ai ko akula le loko le maulenga fai ka wa le ka ke studying le songa le o lai fai mai ai le liu o loko ma ko fanga ma ko o le foi lai fai mai ai le ia ongar kusi ele mafai ka ngaka o fioki lo ele si ko le veli ele mafai la ko nga ko an la ko vola le ko nga le veli pe ale ka ko le winga la le melanga fa lele wa ma ko ka kala o le si ko le veli ele e mala malama le kala le lo ngal wenga la ka ko le e fai la longei o le fai le ngal wenga le malmalu e papa kiso ma fa pe ma ko fa kasia ala ko o se ainga fa va pe la o le kali mai sto salaya e kar ko ngor kala lei o le melenga ka o ya ka ko nga fai ka ko o ia kal le ngafa pe awalangi ko ka ko pe le me le e mo me ka o makai awala ko ki uva pe ngafa pe because o le title o makai no o le mele susu e ka ko o le ngafa pe fa fenga e connect pe fa fenga so ka ai pe o ya oi po oi ia salaya mangika o le mele nga e fa ka e ka ko lo le ka ko kupuanga ma ko ngai sa wa kusi ma kayo ngai sa wa nga fo yesu so ele o se mea fo la nga fa yangi ele loko o le nga sa mai ai le kaimi o e fo ia o nga perfecto ko ngai o le ala le mea mana o ia wa e ka kaunga fa kala mai lo finga ngalo ile mea like ka un fa yer kaimi nge fai wa e fa ka un o ele le liu o le fa ka un la o e ka ka un o le su o ngafa ai o le mea e whainkai o ke la kolo au stuck o makua ngumi a kolo lo langi a wai e leilo o pe whawhenga ai o la o me ka kolo kala lei kai e kau ia ka kongka ko kamwhai ka ko akul ka mai langi sosoangi mai mga kua e whai mai vo iska kai le kar kongo i mo meo ka ngaka o whioki ai whamai le si upunga le si profera whamai alu konga mau whamai alu konga mau whapea lala winga whamai alu konga mau e ma kua ka ko sa mo ele kai me o i ka ngaka kala ngoi konga mau ongolea awa ele si kai me whaali mai whapea ngā ka ngaka e sa wele la ngonga ia o le ka kala mai ka kai konga mau e lo la nga malama o ia e ka kau ia o kinga o ke ale e su e mai o ngafa inga whanga o whaianga luenga mo o grandparents o great grandparents ka ngaka umalo ainga o lai whakangisi mai e whie lo po o hailo ke whaola inga la ko wai whai ka konga luenga ai pule la ko pe lo ke kalia inga kala lei pele ai ai on pa le la wa le ka ko fa so wa pe e ka u ya ka ko le fa so i le mea le wanga lo inga pe yo le mea le sa ki ngo fo ia el perfecto so se mika le kai mi ka fa eso se mika fa ka uma i longa fa ku fa lang fa moe i mea uma nga i loa fa ki ngoi fa pe nga ho le ka ko o le mea le o ke kulia uia mai o le ali liu atu loto matua o le liu atu loto fa nau i o latu tama so o le mea le liu ele o se mea ke la kulangi fa ya kuru ka miki fa mero ka miki wole o le mea le liu o le mea uminga nga lo inga o le mea ho e alu waso ma singa o ka un fai
E pa pe ngā vola ngā luenga pe on kou ka ua le ka ua o mea fai. E ka kau ngā koua. Aua ka ua kala ngofu le ka kaunga ngā lue inga. Pa pe ngā e inga mwhai ngā wha tau nuu lea. Le wha moe le tato maalang. Ia. Ia mwhai fo ka mai ngā wha aroalo le akari. Po le a whinge, po le ki ngā, po le a. Ia, po le ka mai. Mea pa pe ngā whai e whea ka i le whai ngai. E wha kau ngu ua i lea. Le ka au whawe whea nga le lua. Pe o ngā whai mai fo i malaki. E o mai ala kai mea sa uai e lia e li liu o tātou loto i o tātou tamā. Aluenga la me konga le kau kare e lia. E o mai kai mea. Wa kakau kaungi whai kaur kalanga e lia le kupu le mua tupu. Lona mata upu e full fitu. Ai wha wa makala mai ai le mea ngā lainga. So kakalanga ngā maka upu e lia. Ngā lainga. Ngā whai mai pusi. Leo matai me toi sau e lia. E se mea na le. Le e. E wha mau wha. Wha liwinga. Lea ngā ua pisa lau kama ari sarai a lese i ia. Ia E me ko iei se si mea. Is there any other thought from you guys? Sure. Okay. Why do you? Well, it's a question. Can you explain what they mean in verse 3? Because they talk about that the priesthood will come for the great dreadful day, but they say specifically in the 3rd verse, if it were not so, if the hearts were not turned to their fathers, and that it weren't planted into the hearts of the children, it says the whole earth would be utterly wasted at his coming. How is that relevant to the earth being wasted? Whether that means it's just going to be completely demolished, or whether it's our time here on earth will be wasted. Galilea. Do you want to elaborate on that for the listeners? Well, I think what you said there at the end is exactly right. It's this earth is a place for us to become family with heaven, to be connected to heaven. That's the purpose of us coming to this earth. Some come into good situations, some don't. But the ones that do are given that extra responsibility of teaching the gospel, of sharing the work with the rest of us. And, when you talk about turning the hearts of the fathers to the, to the children to the fathers, the most amazing story I have is the one of my own family. Is my great-grandfather, which I'm sure you're aware of, in the 60s, when they heard the gospel or whenever, decided to move his whole family to the Americas. I don't know how many years that took. I don't know when it started, but I know that my great-grandfather got all 10 of his children to the States, and then as members, even my grandfather consequently did the same thing. But when I saw on Facebook or something, my great-grandfather died the same year I was born. So here are 4 generations. And you talk about turning the hearts of the fathers to the children. Here's a man that died the same year that I was born that was thinking of me before I was ever born. That he left and he heard the call, the gathering of Israel, that he wanted all his family. Well, when they got to America, he died in California. But his dying wish, from what I hear to his sons, is that they get to independence, that they make it. So the same year he died, in 1969, the Fuimonos arrived here in 1970. And the 3 sons, Pule family, Apungio, and Kango family, his 3 sons were the ones that made the journey. So they finished that for him. And even then, my grandfather, I thought, man, my grandfather had to be in his 50s. When they started that journey, my great-grandfather must have been in his mid-50s. To pick up your whole family, that I'm 51 now,
That's like me picking everybody up, all my kids, and say, okay, we're leaving. We're going wherever we're going. That would be a task. But he did that, and he didn't even know me. I mean, I owe them at least that, because everything I have children now. We're here. We have the gospel. I owe that back to my ancestors. So I mean, he did that for me. What am I doing for them? If they're sitting there waiting for the work, I can't believe that they did that for me. I'm like, wow. Yeah. And so this is what this talks about. So the earth is this platform for us to get this work done. If we don't do that, if we don't look to each other, then it's wasted. You wasted, and not the earth itself. Your time here upon this earth, you have wasted. But that's what it's set apart for everybody to do that work. So if we don't engage in it, well, it was all for nothing. Okay. Well, it is true. Mele fasili mai mai ka ilea. It's exactly per mele fa mai ia popo. O le kau ke ola langin ngei ma kola me umala ia I le o mai ka ko ai faila ka kong ma fa maongi ngei o onga me pengei ma le mela le ka on mo ile genealogy ingafa. Ai aka ko le faia langa luanga. Esa ole le ya, it just wasted. E mako mai mawa le ola kau ke o laila ele ngei o langa pe afai kau ke le faia langa luanga le fai mai ai e fe so o ka ia ka ko makako kua au ma vai makako wainga manga kua la o le fa mai foi la o ngar kala le faia ke faia se nga luanga mo se ka ngaka o lo ainga woki e ke la koea fa mai e ko mai ma I welcome you back to the other side of the veil. So they will always, they welcome you with open arms because they are happy. Ole ole ele kai minga o whaia nga luenga molo o kinga o kele mga o sia lo kinga ilo stepfather no. Ala o ya wa ia lo mga ko lo fa maulunga ngo mga oe nga o lo kinga la fa malo ka mamo ai nga ngo halu le fa mai hale o lo ko lo ya o ke alu pe esiel lo kinga ilo ka mare lo stepfather we did ma lo le fa lo nga ngal mal o fa mai la fa me I was just sit there. My tears were falling down. It's like, my mom was there with me. I can feel it. I can feel her with me when I did. Longa ya uinga. Umakwa fia lo kinga langa wo kusa wo ave eselo. Na nga fa maulunga selfish. O fa ka uinga o ngai o mai ya o e kau ya o nga fa ka ngo ya o ngai o ka o oi e so ya o lai mo lo ka kongonga e mongi fa maungi e ka kaunga ka ko ka mafai e su e ka ko ngafa ma avako e fa mau ka ko ainga ma ka nga kai pele ka ko ia fai unga ka ko felo e marfifia i lesi ko veli Baya lelei Thank you, Sister Talimatasi. kira fingal mai kira lo fingalo ri pero wa sa lelei lava wa o kali fisili le o fisili mai ia salaia ese le ango la e ka mai fo ir kusi fa mai e sungu e mu me pe meu ka ko seko vole nga o aka wa la wa ka fa la kalaka o pe ngi la pisi e sungu vole nga la langi la nga wa vole so ka ia vole kasi la inga i la wa le o ka li o fisili o la fo nga va ai mo la fo ka ila nga e mo li mo la va kuspa ia mo ka fa va mo kusma mo ngal mele maya silio nga mu ele nga o ele ko e fa mala mala male le mai al perfecto so semika
ile kalfa sol piko le kalesia o yo sasamika la fa mamla mai ka upunga e fai upunga e luas ful ko do o ala lo leon sul lima so a faila e sa kusi fa penga ya ka on la fai kau ye ya mo wa nga kari o fesiri le ala wori ia mai ia fa kai fo mga fa lia ai pe o lo wa nga kari fa pupu ye a ka ko le nga lulue lo ngo winga wole ya la fa ka fu inga le la lo lang wa fu lang wole so ka ile le fa nga wole tu wole mfainga nga mo so ka inga le o fa na wole tu e kasi ai lava la fa mo e kasi fa ola e kasi ka ma e kasi le ang pa ia fa ia me umalava e lo le ka ko ngonga le sili e ma ke la ngongo e ko se va nga ko so mga ko fa ri se sa me fo e ko ye so mga ko fa we ma la ka ko le so yeah, it's just all part of like, you know, we're talking about families are forever and stuff like that. It's part of the plan of salvation, you know, and it was talking about, you know, how the priesthood was just being introduced and stuff like that too. So it's like the beginning of everything, beginning of the restoration of the gospel and stuff. So yeah, still reading, still learning. Maya. Good. Well, good job. Well, madam lama sala e lau siri pe e se me e ke mo e ke lo ngai ke lo e ele kusa mo me la ho mai e por va ifi ma me fa ko kinga. No, I think that was great. That answered. Huh? That answered my question. Yeah. I mean, we're not. There's nothing else. O ngi fa pe wa ko ma ko kali o sa ole, you know, we me va ngai fa e ko ia ka ko I lungo le o ngai fo I po kalamo ka ko foi la kiki fa so mai a fa I so mal malama e kele aku ya e leil fa so ai wa le fa mai lava kusi o kauro longo ya e kupo el fa ko kua ya a fa ta ya tu tato ainga e sisi me ko e mga e ya la nga wa ele lei fo ya upu ako inga ele lei ya le short and sweet ai le anga pe a umikele ai umi vale ai le songa winga ai pe ka uala val menge e a ngala we kongo ka ko inga a fa ku ma fo fanga ye ka ho ku aku loko ma tua I fa na pe fa pe fo fanga wa o ngi fa pe fanga o e fa ya kulo la va pe o la ko lo ke le computer ma me o tablets me o ma penga ke ya le fo mai Dad, you don't know what you talk about. Ai ka kaunga ma ho fa o le so songa ko ma kua inga I fa yo nga ru fa kasi ya o le fa fa ya ku nge fiafi fa fa ke le afo I fa fo mai mo sila mai ya ai la se fa so ya o le nga o le o kusi ngai mor ngai kausanga ka ko fa so ai ya ka ko fo moli ma wai ai o lo malama tili ya elia ya o lo mo ngai le mo tupu sfurfitu ya o lo pa ta u sfurfitu ya pe te o so fo le malaki e fa ya fa malama fo a fa yo ia so tusi e ai ka u kal fa so pico o Joseph Samita ya fa ka u tal fa so pico so Samita e fa malama ato to mai ai ele perfetto Josefa le ato tole o le mele o le liu o loto fa nawi I tama ya mol mawatu e moni fa maoni le me uma ia tato nga lue fia le amtanga tau sanga ya alfongia le tua sawalinga le tau sanga ia sao mauli fofuanga e uia fo ino bebesi le malo tele ya tato te talo lava le tua mo meltad ya lo tele atu fo ma ua maltina ia malfanau ye lo fa fonga fa long mai so for is Chris amen. Amen.